Manu uta player baru sepak tam hak history jang football. Ngapdiang sopa ya pi parlok hak nek channel football kasi. Ani ka video ngnya pe ya ki sipangut ki player ki bawan nak yeng kapaduk. Bar ki kelalong ki baru sepak tam hak history jang football. Kini ki sipangut ki player ki dai ki ba kamai sepak hi dalade nak ki business ba nak football. Game yo sepak AA nak ki kmi ki pa namar ki long ki baduk. Ubawan ba sipau dai Roberto Firmino. Don pisah hadu live pesan million US dollar. Larapen kelah ka pisah India ka poi hadu ars pak kendai poin kendai pesan kelur. Roberto Firmino uan nak yeng ka baduk. Nama Selo jong kari Brazil. Kikmi kikpa jong Roberto Firmino ki dai ki breu ki baduk. Kem lah banthe ki jing bam ki bapa namenta ka yeng ka sem. Bat ki trai kum ki nong pan khu juti. Firmino uju Arab ya kikmi kikpa dak batam marjot. Bat lady ya ki marjot sayew. Bawan bakhendai udai Sadio Mane. Sadio Mane udon pisah hadu 20 million US dollar. Bat ladapun kelas ya ka pisah India ka poi hadu laispa lai pesau poin pra kelur. Sadio Mane uwan nak senong Senegal. Ka Senegal kadai ka senong ka paduk pa hadu kata-kata. Wartang ka laj bat ka di ru game don. Kikmi kikpa jang Sadio Mane kemla tang ban penseu by school ya Kumta Sadio Mane uha ban laj up masih. Kikmi kikpa jang Sadio Mane kemla berpentet juti neslipar ya Kumta Sadio Mane uha ban jai tang dakah kejat sudah. Sadio Mane uha ban jai kejar daki katu karne kilometer ban laj lekai football. Bawan bapra udai Luis Suarez udon pisah hadu chispa prapel million US dollar. Bat lada pun kelas ya pisah India kapoi hadu 1000 sanspa ndreu kelur. Luis Suarez bat ki parlok jong kiju lekai football tang dak kejat sudah. Hasal tu jong kari Euroke. Kayeng kasem jong Luis Suarez kalong kebaduk pa hadu kata-kata. Suarez uha banjai tang dak kejat sudah. Bat ki jan ki bajot papai. Suarez im jakpo dakabalej di so jauh. Bawan bahnya udai Zlatan Ibrahimovic. Kajing kamai jong Zlatan Ibrahimovic kapoi hadu cispak naik million US dollar. Bat lada pun kelas ya pisah India kapoi hadu 1000 sanspa kendai kelur tingka. Ibrahimovic ulahe lasan Malmo jong kari Sweden. Kpa jong Ibrahimovic udai ubriu babu tiat lenter. Entah kakmi jong Ibrahimovic kasem jing hadu kata-kata ban pendap jaya kayeng kasem. Ibrahimovic uju yara ban sat ya kibat jong kibreu pan yo jeng bam. Bawan hakerdan kebahnreu udai Karim Benzema. Kajing don spa jong Karim Benzema kapoi hadu arspa million US dollar. Bat lada pun kelas ya pisah India kapoi hadu 1000 respa nyopsau kelur tingkah. Bawan basan udai Wayne Rooney. Wayne Rooney udon pisah hadu arspa khandreu million US dollar. Lada pun kelas ya pisah India kapoi hadu 1000 praspa ndreu kelur. Bawan hakerdan kebasau udai Kylian Mbappe. Mbappe ulala ban kamai spa hadu arspa 1 million US dollar. Bat lada pun kelah pisah India kapoi hadu arhajar kendai spa poin san kelur tingka. Bawan balai jing don spa udai Neymar Junior. Neymar Junior udon spa hadu lai spa million US dollar. Bat lada pun kelah pisah India kapoi hadu arhajar san spa katway kelur tingka. Ukpa jong Neymar uju trai kum unong up parking. Bat kiwe kikam kibaria. Bawan hakerdan kabaar kajing don pun kaspa udai Lionel Messi. Lionel Messi udon pisah hadu praspa 1 million US dollar. Bat lada pun kelah pisah India kapoi hadu hinyau hajar cispa khatsan kelur tingka. Messi ulahe lasan Rosario kari Argentina. Messi hakajing long kena ujung udon kajing pang hakajing bomla banhe bansan pha kum kiwei ki para kena. Kikmi kikpa jong Lionel Messi kemla ban ajing semar pha ya namar ki long ki baduk. Bawan baning kong hakajing don spa udai Cristiano Ronaldo. Kajing don spa Ronaldo kalapoi hadu 1 billion US dollar. Bat lada pen kelah pisah India kapoi hadu prahajar laispa nyopeu kelur tingka. Kene kidai ki player ki bawan nakayeng kabaduk baki kamai spa naka football.
Parlo kada pisau tenat ikni ka video. Skop hayara ban kersan lem da kabalaj bat subscribe. Kublai cibun.